فرماندارên hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê bi seroketiya Amerîka destpêşxeriya Siûdiyê di derbarê şandina hêzên leşkerî bejayî bo Sûriyayê di avahiya hevpeymaniya NATOyê de li Brukselê doh gengeşe kirin. Emîndarê giştî hevpeymaniya NATOyê Jens Stoltenberg di Kongrekî Rojnamavanî de ragihande ku şerê li dijî rêxistina Daişê tewerê civîna welatên hevpeymaniya navdewletiya ku Amerîka serpiriştiya wê dikebû. و آماجه کر کو همو آلی هول ددن هرگولین دست پیشخری عربستان سعودیه بشاندنا هیزن بجایی بو سوریای جه همو آلیان و بناسن. جه آلی خواه وزیر برگریه امریکای اشتون کارتر را گهانده. کو هفپیمانیا ناتو اگرا بجداریاوی ده هفپیمانیا ناف دولتی یالی دجی داعشه ده لسوریا و عراق گنگشه دکه. بشتی رد کرناوی جه دست پیکه و جه بجداریا راست راست رد شرده. کارتر سربار کرد کو او اگرا تبلیغ کرنا ناتو و کو اندامکی سرکت ناو هفپیمانیه ده گنگشه دکن. ددما کو اندام ناتو ین 28 با آوای کی تکانه بجداری هفپیمانیه نه. ناتو و کو ریخستنه که براوانیا هفبش خودوری شرکر. اویک ددمکی دته کو عربستان سعودی تکز دکه کو بریارا شاندنا هیزک بجایی بو سوریایه جبو شر ریخستنا داعش بریارا داویه او تو و گر تیده تونه. بردفکه بناوی هفپیمانی عربی احمد عسیری دوه لبروکسلی را گهاند کو درباسبونا لشکری به جای دی سوریایی ده و که کاری لشکری مترسیل دور هیا لی تکس کره کو او آمدنه و هزی بشین سوریایی یکسر پشتی هفپیمانی نافدولتی یا لدجی داعش اری بکه.